Karbi ang long DC pen OC adu mapan WT message ke pali DC order abete district pen angtan damlongli. Rajasthan Tong district along kedo KN Modi University along Kicharya Samya Thaya tum kaningri CEM la pen Karbi ang long arar phan to war kachulang. EM Rup Singh Teron pen longle thana rat phan keram ki pajirda. Kardom, Karbi Prime Time along penili, Willerburn Kropi, non beer tang ton pen arjuita. Karbi Anglong Deputy Commissioner pen, Karbi Anglong along, Kedoan OC ato pantong sekot WT message lo si Karbi Anglong pen Akaprega District Kaplong Lepasi Pachini. Karbi Anglong Deputy Commissioner pen lamtoy mate order ken iabang phubang phiatum, Karbi Anglong pen Akaprega District along Kaplong Le. Thangbagbe Joidamlong Le. Deputy Commissioner pen lamtoy kabe mate KNA abang phobang phiatum aphan Isia District pen Akaprega District along kedam polote nepsi quarantine hemalong thapthot nang jiputa WT message along ke jongpadu. Amring Constituency ke parlo longle thanti sorong aurat atum jangmini phai inkoira sir cap arni Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron pen kangkir kang hap ke pado por hudrat atum agisung katura kachetong nang pan kamatha karjang muchojje phan kerap ke pajir dama jaimek perang ke hundor kropen birtana pale Arbe kijang pega jok kanglit kang ther pusita me longle thanti sorong along an pale damsi alang lipen kachesik kachadang tang kichu kijona hormu pipajir dam alang lilong Minority Board Chairman Joy Singh Tiso Hamrin Municipal Board Chairman Het Singh Rong Parliament Hingchong Teron atumche dongdun si ing samjin pen kipi ke pajira sai pachutpon pini Tiso rong arat kadoka beton kre choksia tuma phan adon tin ta sangdali kichu jang thu inti lapen sabun ehom pipajir dam kichu kijuna son keron dam penan pada bangso rong arat phan panong si lang okke pangreng oversight ki pj phanta lamchak chipitekang Pinpur dame longle than ke Amreng Constituency si ke parlo botna ke damtang MEC kiliga hutti sorong aphan ke Socheng Constituency si parlo pondet la so job constituency prexam setame bang sorong avot ke Socheng Constituency along si non anta to bomlang EM Rup Singh Teron pen setame bang sorong arat atum ke damtang MEC kilig hut kang hon kang din solapen jakong ke chipidu na pot ning kaching sampe ka joksi pinialang litum aphan kachi humri pado dampen kerap ke pajir dam pusi chinidun MSc Ward Commissioner Lapen Sangpi Maratum Difu Medical College Hospital along Jangming Korasir Kepani Humri Damsi Dr. Nurse Lapen Choko Maratum aphan Sapajunsi Ruthaidam Dr. Nurse Chokomar Asa tum phedebe me coronavirus aron along aprangsi akar japen ron kachadanatum selangno coronavirus abura phan ka phereang bong alang litum joparni karbiang long arara phan selangsi jongjung apran phan chewarwak kiso tumalong pangting pathang nanglo Kisung Thektik Apor Hud MSc Ward Commissioner Lapen Sangpi Maratum Difu Medical College Hospital along Jangming Korasir Kepani Dr. Nurse Lapen Choko Maratum aphan Sa Himpen Ruthai Damsi Sekelang Ham Phangapan Aning Parungdam MSc Simarong Hangpi Ward Commissioner Sathana Rong Pipi Lapen Arya Sangho Tumsi Kirup Kithai Asai Arpu Dengpon Tame da sonang kim dat pen kachihok ang thek mateni karong ang thek chipaklangi pusini ditame saki ekap lapen ke diskuti plang seta ron pon po pusini ditum ladak medical college arlo nang humri glo lapen aprang si ki ron pon ki chengke ilitum IMC mise simarong hangpi alang lifansi ki ron pon pangcheng pon iglo ake ongdung ke ni tumpi mowe lang thek lang dum doktor pen chenglok alang tum staff lapen superintendent lapen ke ladak engkini principal do alang ni principal hang tami ni tum permission enam lo alang tami ron tami yung si ron thek ulang te chorulo pusalang tum pupen itum lar chai kap lapen diskuti plang ke ron je phansi tum kadu kabe war nomor 4 do federation mate ser hebru patum sisa padang si nilitum nilihin pen nili pocket mate nili long thek an tami alang nitum han piji pusi nili ningki matha pen piniani anke diskuti plang lapen ke lar chai kap Kiron na kasi ni tundang mikir kolej along bangi glo. Date piang kang lockdown made kangkir kang hap arni ke pading chua jok kedo ke thak ke chuki jun lapen hem kachi bang jia phan sungtang lupasi Rajasthan Tong district along kedo KN Modi University along ke Charlie Bomb Karbi Anglong athari asamiatum ningri rinti pusi nilitum along birtanang pale
Date pi lockdown a join Rajasthan Tong district along ke do KN Modi University along kisung ke pho beng phan ke pho tharia samia tum amen lake mong beti so rangsina tokbi waisong terang mindar ingti kathar ruponi hi juelson kathar mindar rongphar friendly john busumutari sarwa phong singnar sarkang them rongpi longbor teron sarlisar teron ramesh hanse dentison rongpi jangmi ronghang sibom rongpi lirbon timungpi Miodan BP lapen lokhimi lek thepia tum henlo alang litum kechu ki jun ke to ke thak lapen hem ki bang jia phan nang rap nang ji pusi karbiang long sor lapen CEM tuliram rong hanga phan ke rap atowar cholang namaram so por phan birta moin to paneksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Conch water. Start here right anywhere Isen Models authorized dealer of Royal Enfield Rongkila near Don Bosco School Difu 782460 Assam Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 78961 For both Difu and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Conch juice. Dihena mo phi puthot birta long bangthulo COVID-19 ake sawur ki jumpura jok India kangpi tame kedam tang there poni pha inkora pli arni pen date pi arlo kangkir kang happa do ponlo laso kangkir kang hap ke pa do pon apor hut plu pli pin pen aruni phai ke thom arnian ke hot pon padolo bon chata me Assam cabinet amai pen jangmi poni phai inkora troxi arni ke parai pon thumia tengsi puthot jangmi ni pha inkora near cap arni West Karbi Anglong deputy commissioner Syed Isfagur Rahman pen rat phan pachini Jangmi poni phai ingora troxia porpen aruni phai ke thom arni an ajaha ka phan West Karbi Anglong deputy commissioner pen ke pangdak aron hai hai lake rongsupi ke parlo pon pe adiman ke ada por phai near cap pen por phai pho an hithi kulat ing pulong po hormukhortar ke roya gari banghini an se chethaplong chochi ke kem ke rang asayan ke rongsupi la pen atokan wan taklem long po hamren baithalang so la pen dongka mukam ke rongsupi pinaka ponsi hithi kulat ing pusitami pachirar boinang ji irui pen I phongkang nia hithi ke dolong lelang rongsupi la pen rongso rong bot along sitami beauty parlor la pen salon ke ing pulong le কৰি পেলাই দিছিলোঁ গোটেইখিনি চলি থাকিব কিন্তু বাকী গাঁও অঞ্চলৰ দোকান পথাৰবিলাক খুলি যাব কিন্তু বজাৰবিলাক নোখোলে যিবোৰ উইকলি মাৰ্কেট বা ডেইলি মাৰ্কেট আছে এইবিলাক নোখোলে আৰু এটা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত এক্সামশ্যন দিয়া নাই এইটো হৈছে যে বিউটি পাৰ্লাৰ আৰু চেলুন গাঁও অঞ্চলত থাকিলেও চেলুনবিলাক বা বিউটি পাৰ্লাৰবিলাক খুলিব নোৱাৰিব এইবিলাক বন্ধ থাকিব প্ৰতিখন সৰু সৰু দোকানে বেলেগে আমাৰ ইয়াতে পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ আহিব নালাগে যিহেতু চৰকাৰে এইখিনি খুলি দিছে গতিকে তেওঁলোকে যিখিনি নিৰ্দিষ্ট নিয়ম আছে যেনে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব লাগিব মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব হেণ্ড ৱাশ্বিং কৰিবৰ ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগিব এইখিনি কৰি পেলাই তেওঁলোকে দোকানসমূহ খুলিব পাৰিব এইদৰে গাড়ীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো এটা কথা কৈছে যে গুডছ কেৰিয়াৰ হ'লেও তাত মাত্ৰ দুজন ব্যক্তি যাব পাৰিব এজন ড্ৰাইভাৰ প্লাছ আৰু এজন মানুহ গতিকে এইখিনি মানিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ যি সামগ্ৰী আছে এইবিলাক অনা নিয়া কৰিব পাৰিব এই ধৰণে চৰকাৰে যি শিথিল কৰি দিছে আমি এইখিনি আমাৰ জিলাত তাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ Lakado kawia dim an setame isi ning kachibi pen ke krarek nang je aron ke bi pon thu lake kedo ke thak paching hai nang je inghu kache dip appe chipindeng ber nang je nahok tari kachar sam kachipang ther abar sai binang je kula da long sai ke klema tum phan phokke pansi bilong choji la pen jongjunga kula jojor chulang la pen ikim kerang asai hai hai duan ta thangna alam toita enang ni puhenno Jorhat district Mariani along ke chongla damatum railway akrong soding ahem nathu kechewang boma biota KSC regional committee klembang photum bokojan police station along biota pachini sialang litumpen chirap chetopen bokojan railway station along anjang mini phai inkora ner kepani inghong dun pen an esan sik pidun pen ke pachudun alang litum aphan medical check up aphan bokojan community health center along an pon pen apithu hem kachepali ji aphan warsai sik pidun pen pachidamlo pinpur me kedam tang theria jikloni pha ingora hiniar ni pen date piang kang COVID-19 na kiso awur pen chipa jok thekji mini pura lockdown
asai sorkar bet pangdak pondo la sokang kira jok Karbi Anglong pen pena an angtan ki chongla dam la pen lui charli damatum hem ka chewang long li pen kapoha dama di malong amat chak nang prong tum to men kangkir check pen kangdat long li det sanghan ki iklap kirap kilong li la pen bainong chiklojoni jon thom kilong li pen thangna ta towar kaja theglong le jok sai jok je pen ahemana thu akeng pen pharo suri kilometer akeng pen kachedam kachewang atum dolo kobat ne atum ke kirap long ji meni pu towar icholang ding la pen nang kachong hong prong atum patolang mariania hawar kachong rada matum jangmini phai ingora truck ani sialang litum nang barlo towar pk ke khang do uji meni pu kapheria jok train a horse ke bang je phan chong bailo la pen sang se pin akeng pen lokbang si jangmini phai ingora ner kebani bukajan an nang palilo kilak keleng la pen kang chir kilang ida jok towari bengaria sang ho bang hini kachete kang alam sitame alang litum pen chethan KSA CEC Cultural Secretary Barnabas Kiling la sobiota longdun si tong se kot pen sang hanapan singdang pidun pen KSA Bogojan Regional Committee apan pin khat sia dimalong an police atum pen chirap pen palidun lo nang tum moriani pen komentu se nang ke barik la Sunday pinike Tuesday an thuludi so da ke bang ani tum ni thom ani tum bang kon lo ke bang bang ke bar cheng na bang kreni la in bang unit de la ante lai ne bang ke nang ni tum kona si chete kang la jaga da men bang sini ni la la kama tika mang La Solong KSA BRC Vice President Kangbora Timung AGS Jayanta Taro Publicity Secretary Harold Thanse Dilip Tong Bilaben Harbison Rong Pharatum Chingdum si Tong se kot alang litum long an labang so kirap pajirdun lo la peni kri pli an home quarantine na phana methanga hemalong an bokojan police pen medical team atum pen thondun lo Karlitang basapi rong pharpia chor thonsing dipen phuluni thawam arong arat phan lockdown hut kadure arat phan sanghan pajirdun busi phuluni pen nilitumalong beutanang pare lockdown a joini sanghan kadure arong arat phan Karlitang thawam rong pia rong along jangming kora sir kep ani sanghan jangthu phuruya the ingti hai hui ronsi kisung hut ke rapajir rong cricket thom pen bang trok si kep rap pia arat phan sanghan ke ron longke Nirichor Karlitang basapi rong pharpi akarjok nahok ni dosita mon sampen dolong pupusi thon singing ti ningje তেখেতলোকৰ নাম কি কি পালে আপোনালোকে হয় আৰু চাউলটো পালা নিৰ্দেশ দিয়া আছে গোটেইজন কৰ্মচাৰী সকলে মানে দুখীয়া ৰাইজক খাদ্য বিতৰণ কৰিব লাগে সহায় কৰিব লাগে কি বিলাইছে আপোনালোকে মানে আমি দালি আলু মিঠাতেল চাবোন আৰু চাউলটো প্ৰত্যেকজনক দিয়া নাই যাৰ যাৰ বেছি মানে একেবাৰে অৱস্থা নাই আৰ্থিক অৱস্থা তেওঁলোকক দিছে আপোনালোকে ছাৰ গাঁও হিচাপে বিলাইছে নে পৰিয়াল সদস্য হিচাপে বিলাইছে হয় গাঁও হিচাপে এইখন গাঁও মানে আমাৰ এখন গাঁৱে কেইঘৰমান পৰিয়ালক বিলাইছে 24 ঘৰ Nomati Constituency ke parlo EM Barim Ashok Teron pen Don Pharo Hinira Don Trok Kep Ahem tu Naphan Kerap ke Pajira Birta Pherang ke James Malik pen Birta Napale Nomati Constituency ke parlo Heme Jangri la pen ke Sodet Ahem tun Kadokawi pen Don Pharo Hinira Don Trok Kep Ahem tu na Dumaphan EM Barim Ashok Teron alang li Jongjung pen Sanghan ke Chojang thula pen Prekjam ason alang li Methang Damon e Pusidame Nomati Constituency along Klembang Khubang Phia Tumaphan pin Khatsi Ahem tin dam pen lahaya horbu ke pi Pajir dam Kipi ke pajar ke cengarni ke palitong thik thia hem tuna tuma phanan ke arni ka preksi kipi pajar damputa kipi ke pajar abang hubang phia tumpen pherang ke aphan than pachini dum coronavirus india kang pi lockdown jangmini pha ingora sir kep an chiklue jonra ni krihini an ke doko ko jok kisu kiun e ke boinai nai la pen heme jangri atuma phansi kipi pajar pondo alang li area alang li adim arar phan kamatha penang an dolo koethi sitame alang li hinten matha busitame kedam kebang kasisa ka joine alang li methanga bangke rangune delo la sinili tumfanang tulo de 16 nomati angkang arlo ahok per bangke hidukelak dopik hidukelak alogop sitame do kali busitame hidukelak atumfan
pidam nangi pajir dam nangi pusi ili tum pini idu kelang mati coklen tekhe chodam tekhe puria la to phang nil tum ingwai si nili tum sang palaisi dali आधा केजी आलू 1 केजी लापेन जंगथु आधा लिटर लसन चिनी तुम पाजिर पन्नो Pini Karbi Prime Time Birta Bangkila Pans Kangton Paniklo Domi Thakme Kurangthu